tun pantarisan makaraina lo mai tangan tondok tumbak lo mai pali surarakna daenang padang libo marren allo klasis makale tengah kedi tiroi lako tungka kedi bata bai bata si turu todi bolagi kaluana lebongan bulan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja todi potak dong sama lele todi pola langkang punona Tanah Toraja toma tua sangka lako tahu kambang toma pati dulu di sana lako makali makna tahu muda. Selamat kepada Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja. Terima kasih kami. Klasis Malili Lili Padang di Lu Timur Tonta Kede di Omai Tonta Lau Padang di Malili Tondo kami duka dainanmi di Bupali Surarakna di Pemarin Natallo Dio Padang di Lu Timur. Selamat klasis Malili. Langan Tonteri bulan pasak kena buang si sonda toreke tong gente kabur to paman tumbak batu rupanna toke de samale na balasalu umpo pal palisu buntun na singki klasis rante bawara umpo palisu buntun na singki umpo kuang na padang di limbong lili na padang di laut jatuh kembali kita sisihkan tema barat mendapi sabar ini tak ada pilihan oleh ya Allah sarra ya temo gula si barang-barang Susingo toda temia agan pasiruanda allo sarra toda teto temo kulla si banga Buddha toda tosa dio luba mana lembang mana tuan tempatuan dio lupen tuan na koli rara apa manu apa de baturupana pantaranakna kombongan sallo Jumba Paturupanna atau jumba rarak jomai Padang di Gente Bambana Goa Tiangten jomai Pali Surarakna Sulawesi Selatan Kasus Makassar Tengah Tondo kami saling sangka daenan dirinding doke yang tondo kena rinding doke kesali tinaran to di Gente ayam jantan dari timur Sultan Hasanuddin Pak Gantiananna diumbak pantarisan Makarai to pada kede to pada noko to sangat diangkaran keben dan ikurian semangat to jumbak domai klasis dende piongan to ditage tegaran ni piandi sola pesulak manamang manganang nampak malu tebak rantian tuyu nama kemban balaran nampak menimpak rantian tuyu diangkaran parayan nawale pengabulan pandan di matahari auro. Selamat klasis dende piongan kumala si kami langang siulang darat tong tanda toding parano rekesi kadende bulan tasa kato sende pakadua to timbak jomai Padang kalambunan nallo to kede jomai kanta kurang kula BPK Rembon iyo disang ya tuh kumenang mambela jomai pamil long siapa kadulalang kusana ya apa kita tuh perendangan di kuat kumalasu kumiminoka iya Halo suara kabinnya deh. Oh iya. Marina mana guna? Iya. Klasis Kesu Maleo. Tangan seraka duka tahu tak kami pelelei. Rumu alam baik Padang di Kesu, Padang di Beluara, Padang memang kudu tua. Nadi bendang sampai tayangan atau sang dua pindah turun atau sang urusan gori klasis Kesu Maleno tiro milago tungka para pai mata melo peso yang andarakna ti ampun iya temai tengka maya-mayana to jumba lamai klasis Kesu Maleno
kesuk malenong bukola mandu pokok ibu dan tona toran tepau. Pokok abu arah kaki nang susi moto siapa apa temai pak gauran siasara. Guna semangat Lazis kesuk malenong mitian tentang mate pak barosan betul tempat tadi sana tamat panguran derandian penangkaran parayana inde kurian semangat tetanganna polian paraya langan puang di matua. Tiumba duka pantarisan bulana pantaranana base adina dalu lembangna Dipo kadelekan kulana tolau pada dua balok kalebu batur parang lilina klasis Mengkendek Timur. Selamat Mengkendek Timur si sampurna kilomay. Ai hai. Tonta kedek diomai padang kabutan nakulla tonta jumba diomai dan lekana mata lo ambil langan sampai tayangan klasis rantai buah. Wah maarmo bang jodek dijadikan ke sana kurang semangat boleh paraya pirang putang tidulan teka itu tentang jasa kabuto kaburo to bawana pasak kena buah di matua klasis rantai buah langan mak semangat reke bak boleh paraya. Tanggana ada bilangan na kumpulan salo tangate toko iya pasiruan na to sa kapetayanan ketarangan pilihan untuk Ayo kebituan Praya PPJT. Ai hai. Iya oh ya mo iyo sabar ako minang susi mo kante kay kami to mangmura. Iya. Yung biasa pakan nasa upenangki. Iya. Aduh. Kurang semangat, kurang semangat. PPGT. Kena lambi ki makuyu langkan. Kena dete ki temai rambun batam di kale. Di landola lani temai tosi taranak pedang pinna saki. Di langka pak taunandi tosi saladan temai petam bakna rambun makpo sanga-sanga. Yayasan Kesehatan Gereja Toraja Rumah Sakit Elim Rantepao. Tosi kambi pedang pito tiang atau si tarana kate mai petambak tolakang. Di gua nama toto batang di kaleta anda bintin tondon to batang tahun anggaran katuan makdan dan pak kapa makar merampak unangkaran pak kamayan lalilina Gereja Toraja.